Gangkai jotono no Khulumkha ni channel o gangkai phaidi nai ni tini kaisa ketal job advertisement omo gangkai naidi government of India ni bukhaktui gangkai oro je candidate interested tongnai rena musungnai boro apply khlai di apply je interest kri khlai na musung gangkai to taridi gangkai nai tongdia ni channel no ang tebo ketal job advertisement tai online information related video sanamo gangkai phaidi nai no omo rojakai kunai de government of India Ministry of Defense ni bukhaktui gangkai o jaga o nai di kwbangma post tongo o jaga o kunai di mo post tongo o jaga o unreserved je ST o vacancy kre borok rena musung tongkha hingkai unreserved bo rimano o jaga o nai di bong busukai pay scale rejangnai tei education qualification tam onang hingkai oro to saka class 12 pass sinango hingkai tei kaisa nai di civilian trade instructor o jaga o sin ST rong ni bagui kaisa tongo hingkai je qualification tongnai je candidate rena musungnai borok to rudi hingkai oro nai di cook tongo tei Lascar tongo tei MTS tongo hingkai iko nai di MTS hingkai o jaga kwbangma post tongo omo hingkai Bombay Engineering Group and Center Pune ni hingkai omo Ministry of Defense ni bukhaktui norong nai di oro nai di qualification tam onang hingkai oro je candidate interested tongnai borok rena musungkhai redi ang PDF ani description link ko rwnai hingkai oro to asu qualification nangya oro class 10 tei class 12 borok rimano hingkai nai di boni application documents bahike rejangnai oro nai di total post rujakha iko total post rujakha 65 hingkai iko 65 hingkai norok nai di PDF no nai di tei oro ang saisuano scheme of exam bahike exam rok ungnai last date bufuro last date hingkai oro sajaka iko 21 days je jemo tongko 21 days tongko oboni bisingo rudi norok hingkai bahike send khlaina hingkai non application ang application form ri rwnai hingkai bo pustok khlainai amo fill up khlaiye tei category mas hinai nang STAC OBC tamo hingkai nai di place of written exam nai amo phataro nongnai amo Pune o ngnai hingkai interested tongkhai redi hingkai kwrwi hingkai ta redi hingkai nai di oro age limit relaxation rok rijak last date tongo hingkai application form nailai no phaidi bahai hingkai oro iko omo hai application form rijakha ang ani description link ko rirnai nai di ko application form hingkai omo hai o application form norok omo no suiye rena musungkhai form fill up khlaiye ready 21 days ni bisingo o application form pong aro sogainai nangnai post office tei hingkai je candidate interested tongnai ready hingkai iko nai di qualification rok ready hingkai oro Nini organization name rok tei omo admit card omo bo fill up khlaiye afro norok ma honai hingkai o exam omo nai di kaisa omo central se nai di government of India Ministry of Defense ni bukhaktui hingkai je candidate interested tongnai redi hingkai tongmung noro ani channel no subscribe khlaiya hingkai subscribe khlai di ang tebo ketal job advertisement tei online information related videos sanamo norok ni bagui hingkai tini ni bagui amsung nungsi to jotono no Hambai.